Yuyari. Kawsaypika punllantami yuyarina kanchik. Diospak simita alli uyashpa kunanpish yuyarishunchik. Intikunaka ima ruraykunapipish punllakuna watakuna pasakpika ñamana kallaripi rurashkashina imatapis ruranchikchu. Chaymantami ministinchik kutinllatik fuerzata apinata ñawpakman katingapaq. Mana kashpaka imakunatapish tradicionmanta costumbrillamantami rurayta kallarinchik. Shinapish kashpashpa katikuqkunataka chayuy sinchita katichunmi animachina yuyachina kanchik. Jesús, mundo para chilutkangi, kambagaji ayudawa, tukuyaji takuangi, wanyurkangi Señor Jan, jagataska ucamata, alabasa kuya Jesús, yuyarishpa kispichiza. Wangi ajimi, kanta kuya sami. Kispichiza nyuka manta, achkata sufrir kangimi, kanta krispa kuya nimi. Allí amigo mi kangi, wanyo kangi Señor ya, chakatashka uchamanta, alabasa kuya Jesús, yuyarishpa kispichiza, kuya wangi ajimi, kanta kuya shami. Wartahi charkangimi, paywakis pichis kakami, wanyukangi Señor ya, charkatashka uchamanta, alabasa kuya Jesús, yuyarishpa kispichiza, kuya wangi ajimi. Kanta kuya sami. Munyai kama kushikusha, nyuka Señor barjatapi, nyuka Jesús di kausasha, paipanyawi tarikusha. Wanyurkangi Señor ya, chakatashka uchamanta, alabasa kuya Jesús, yuyarishpa kispichiza, kuya wangi ajimi, kanta kuya shami. Imanaza shamupashun kuyak Dios bendeciachun. Pagi kikinkuna chaskishkamanta acompañashkamanta. Dios pakshimimanta rikushpa yachashpa katingapaq. Kunanka rikushun chayuy sinchita katina kashkamanta ya Diospak obrapi ya Diospak ñampi ima ruraykunapipish. Dios pakshimininmi apóstol Pablo kishkashpa 1 de Corintios capítulo 15 58 pika chaymanta ñuka wawki panikuna apunchi Jesustaka chayuy sinchita katiraychiklla. Pay rurachun nishkata ashtawan alli rurakuychiklla. Apunchi Jesuswan kashkamanta kankuna imalla rurashkapish mana yanga kashkataka kankunallata yachankichikmi. Kay versutaka riqsinchikmi, risashkanchikmi, yachanchikmi ashtawan ya Diospak obrata rurakuqkuna mana ñukanchik atichina kashkata ashtawanpish wiñarishpa chayuy katina kashkata Diospakta rurashpa. Shinapish punllakuna pasaqpi, tiempo pasaqpika chay ruraykunapika ashata atichinatami kallarinchik. Hillanatami kallarinchik wakinkunaka
mana kashpaka chaykurinata tukuy imakunamanta. Shinakaqpika ñukanchikka ministinchikmi kutin llatik fuerza tapinata ñawpaqman katingapaq chay ruraywan chay mingaywan. Shinallatik tawkakunaka imakunatapish tradicionmanta costumbrimantami rurayta kallarinchik. Shinapish Diospaq shimipika rikuchikunmi ñukanchikka chay yuyay sinchita katina kashkamanta. Shinapish tukuy chaypaqka kallaripika yurina rikunami kanchik tukuy kayka yangami kanman kishpichik Jesucristo wañushkakunapaq chawpimanta mana kawsarishka kaqpika. Kaymi ñukanchikpaqka shuyana yuyita apamun. Verso 16 manta 20 kama rikushun 1 de Corintios capítulo 15 pi. Wañushkakuna mana kawsarina kaqpika Cristopish mana kawsarinman karkachu. Cristo mana kawsarishka kaqpika kankuna krishkapish yangallami kanman. Kankunaka huchapiraqmi kawsakungichikman. Shinallatak Cristo takrik wañushkakunapish chingarishka takshari. Ñukanchikka kay kawsayllapi Cristo yuyilla kashpaka tukuy gentikunatapish yalli llakinayaq marikanchikman. Mana chasnachu. Cristoka wañushkakunapaq chawpimanta kawsarirkamari. Krik wañushkakunata kawsachina kashkata rikuchinkapaqmari Cristotaraq punta kawsachirka. Cristo Jesus wañushkakunapaq chawpimanta mana hatarishka kaqpika kikin ñuka krishka, parlashka, willashka Jesucristomanta alli willayka mana tiyanmanchu karka, krik kawsayka yangami kanman karka. Kay 1 de Corintios 15:58 pi imata rimakushkapish yangami kanman karka. Chaymantami yuypi charinakanchik ñukanchikpaq shuyana yuyka shamunmi Cristo Jesus wañushkakunapaq chawpimanta kawsarishkamanta. Verso 50-57 kamapish kayta nin: wawki panikuna, kaytami nishanini, kay aycha, kay yawarka Tayta Dios mandakunpika imata mana charingachu, imapish ismuqshaka mana ismuqka mana tukuy tukunchu. Uyaychik, kunankapi mana yachashkatami kankunamanka willashanini, mana tukuykuna wañushunchu. Shina kashpapish tukuykunami shuktiyachishka kashun. Tukuri trompeta tokashka uyarikpika ñawi kimjayllapimi musukyachishka kashun. Trompetapi tukakpimi Dioska wañushkakunataka mana wañuq cuerpowan kawsashun kawsachinga. Ñukanchiktaka shuktakyachingami. Kay ismuqlla aychaka mana ismuq cuerpota churarinataqmi kan. Kay wañuna aychaka mana wañuq cuerpota churarinataqmi kan. Chashna ruraqpimi Dios kishkachishkapi tukuyta mishaqmi wañuytaka chinga nishka paqtanga. Wañuy wañuchingapaq kantuqsinaka maypitaq pampana utku imawantaq kunanka mishay tukungiyari. Wañuyka huchawanmi wañuchingapaq tuqsin, mandashkami huchamanka wañuchi tukunata kun. Chashna kaqpipish ñukanchiktaka Tayta Diosmi apunchik Jesusmanta wiñayta mishachin. Chaymantami paytaka pagi nikunchik. Kaymi shuyana yuyay. Kishpichik Jesucristomi wañuyta misharka. Paymi wañushkakunapaq chawpimanta kawsarirka. Chaymantami ñukanchik imata willashka, ñukanchik krishka balik kan, mana kaqpika yangami kanman. Chaymantami ñukanchikka chasnatik kashkata rikuytukunchik, kriytukunchik. Chaymanta ñuka wawki panikuna apunchik Jesustaka chay yuyay sinchita katiraychiklla. Pay rurachun nishkata ashtawan alli rurakuychiklla. Apunchik Jesuswan kashkamanta kankuna imalla rurashkapish mana yanga kashkataka kankunallatak yachankichikmi. Kayta achikpi yuypi charishpaka kaykunata rikushun ñukanchik kawsaypi paqtachishpa katingapaq. Kallaripika katiranami kanchik krishpa alli willay evangeliopi. Alli willay evangeliopimi sapiyashka shina katina kanchik. Sinchitapish chayuypish. Ñukanchikka mana kaymanchayman kuyukunachu kanchik. Alli sapiyashkami kana kanchik. Apostol Pablo kaninmi chaypimi katina kankichik. Kaymi kan shuk mandashka. Sinchita katichik. Imapiti ñukanchikka sinchita katina kanchik, charirana kanchik alli willay evangeliopi. Kay punchakunapi uyarishkami tawka willaykuna. Uyarishkami kayta chayta willashkakuna evangeliomanta chikan. Shinapish ñukanchiktaka kaypika nikunmi kankunaka alli sinchita katinkichik alli willay evangeliopi. Colosenses capítulo 1 verso 23 pinin kunanka krishkataka sinchita katiraychiklla. Ukukta allashpa sayachishka shina ama mayman kuyuchikchu. Alli willaypi
Kankunaman imallata kusa nishkatapis ama sitashpa sakichikchu. Kay alli willaytami kankunaka uyarkankichik. Kayllatatagmi tukuy kay pachapi kawsaqkunamanpis willashka. Pablomi chayta willashpa sirvikuni. Kaypika rikuchikunmi tandanakushka krikkuna Dios akllashka puebloka alli willi evangeliopi sinchita katina kashkata. Ñukanchikka alli willi evangelio hawapimi purinakanchik kawsanakanchik imatapis ruanakanchik. Chay alli willaytami ñukanchikka manatik sakina, manatik laduyana, manatik kungarina kanchik chaymanta. Alli willi evangelioka mana kanchu asha punllakunapaqlla, mana kanchu ñukanchik munashka horaslla. Ashtawanpish alli willi evangelioka wiñaypaqmi kan, tukuy horaspaqmi kan. Chinallatik alli willi evangelioka mana kanchu tawka aqllaykunamanta shuk aqllay. Ñukanchik chayta aqllankapaq. Ashtawanpish yuyipimi charina kanchik, shuklla kishpirinami tiyan, shuklla kishpichikmi tiyan. Chaymanta ñukanchikpaqka evangelioka mana mawkayanchu, mana shuktiyanchu, mana cambiarinchu. San Juan capítulo 14 verso 6 pi nikun shinanikpi Jesuska kashnami nirka. Ñukamari ñampish, kashkata willakpish, kawsaytakukpish kani. Yayapaqmanka pipish ñukallamantami shamuytukun. Ñukata riksishpaka ñuka yayatapish riksinkichikmari. Kunanmantaka ñapayta riksinkichikmi, ña rikushkankichikmi nirkami. Kallarimanta apu Jesucristo llami. Alli willi evangeliomi iglesia chawpipi katina kan. Alli willi evangeliomi ñukanchik kawsaypipish chawpipi kana kan. Mana ladoman churaytukunchikchu ñukanchik congregación iglesiamantapish alli willi evangeliotaka. Kay punllakunapi tukuylayami uyarin rikurin, shuktik willaykunami rikurin, uyarin chinakaqpipish ñukanchikka alli willi evangeliotaka iglesia chawpimantaka mana anchuchinachu kanchik. Ashtawan sapiyashkami kana, ashtawan chawpipimi katina kan. Yuyarinami kanchik kay punllakunapi imashinami tukushka punllakuna pasaqpi, watakuna pasaqpi. Ñukanchik abuelitukuna Jesucristo chaskirkakuna, riksirkakuna tukuy shunguwan. Chaymantaka pi mana kuyuchitukurkachu. Kutin ñukanchik abuelitukunapaq ayllukuna miraykunaka kati generación kanitukunchik. Krirkakunami ña chashna kana kashkamanta. Mana paykunatik shungupi krirkakuna, ashtawanpish yaya mamakunata rikushpa chayta krirkakuna. Kutin kati generacionka ña ashata musparitami kallarishka kay punllakunapi. Mana ña ñawpa yayitukunashina Cristo Jesusta shungumanta krinkunachu katinkunachu. Kutin ninkunami shamuq generación, kati generacionka chingachina kashkata. Chaymantami ñukanchikka mañana kanchik ya Diosta hipa wiñikunamanta, shamuq generacionkunamanta ama Diospaqshimi alli willi evangeliota chingachichunkuna, kungarichunkuna. Ashtawanpish tukuykunami ñukanchikka partita churanakanchik alli willi evangeliopi katirankapak. Tukuykunami chaytaka ruanakanchik. Ñukanchikpish ñawpa kriqkunapish, ñukanchik yaya mamakunapish mana sakirina kan, mana kungarina kan alli willi evangeliota. Chaypimi katirana kanchik, chayuymi wiñashpa rina kanchik, chawpipi churashpa alli willi evangeliotaka. Apostol Pablo nirka Romanos 16:17 pi kayta. Tukuykunallatakmi chay alli willi evangeliopi katirana kanchik. Kay chay uyaringami, shukti willaqkuna shamungami, chaykunataka mana chaskina, mana krinachu kanchik. Ñukanchik kallaripi chaskishka, kallaripi yachachishka, kallaripi chaskishka alli willi evangeliopimi krishpa katina kanchik. Romanos capítulo 16 verso 17 pi Apostol Pablo kaytanin. Wawki panikuna, chay pianakuypi churashpa, chikan yachikkunatapish, panda yachachikkunatapish alli rikurankichik. Paykunaka kankunaman alli yachachishkataka fiñaqkunami. Paykunawanka pakta tandanakunkichikman. Yuypi charishun, ashtawanmi kay punllakunapi rikurin uyarin pandata yachachikkuna. Chaymanta ñukanchikka katiranami kanchik alli willi evangeliota ñukanchikman kallaripi yachachishkapi. Diospaqshimi Biblia nikushkatami ñukanchikka katina kanchik mana shukti kayta chayta nishkakunata. Chinallatik Apostol Pablo llatik rimanmi Efesios capítulo 4 verso 11 manta 16 kama y a Dios pikunallata churarka ñukanchikta yachachichun, ñukanchikman parlachun Diospaqshimita alli willayta. Payllatakmi mayqankunataka
willagrichun mingaska. Shuktajkunataka Dios imanishkata willajkunakachun. Shuktajkunataka alli willayta willajkunakachun. Chay shukkunataka michijkunapish yachachijkunapish kachunmi churashka. Diospaklla kajkunaman paypak ruranata yachachishpa Cristopaj cuerpota ashtawan wiñachichunmi chay ruray tukunata korka. Chashnamari tukuykuna krishkamanta shuklla tukushun. Diospaj churitapish alli riksishun. Cristo shinallatak imapi mana pandarij tukunga kamamari wiñashpa alli yuyayuk tukushun. Chaypitaq karinpish ñamana wawakuna shina kashunchu. Pi yachaq tukushkakuna ima shinapish umashpa ima shuktakta yachachinaman shamukpipish mana krishunllachu. Ima mana allitapish yachachishpa wayra urmachik shina pandachisha nikpipish manataq urmashunchu. Ashtawanpish ñukanchikka kashkatataq willashka shimikunatami kuyaywan katishun. Chasna katishpami umashina manda Cristuwan tukuy imapipish wiñashun. Tukuy krikkunataka paywan shuklla cuerpo kaqpimari aycha mukukuna alli tingirishka shinata payllata wiñachishpa kataykun. Chasna kashpami tukuy krikkuna kikin rurana kashkata alli rurashpa kuyaywan wiñashpa mirarikun. Ya Diosmi kayashka chikanchishka wakinkunataka yachachichun, ñawpachun, pushachun, rikuchichun mayta rinata, mayta katinata. Shinapish tukuykunami kayashka kanchik alli willaypi katingapaj. Tukuykunami kayashka kanchik shuk rurayta paktachingapaj. Ya Dios ñukanchikta maypi churashkapi. Tukuykunami makita churana kanchik Cristo Jesuspaj cuerpo iglesia ñawpajman katichun. Ñukanchikman mingashkataka chayuymi rurashpa paktachishpa katina kanchik. Shinashpaka chaypajka ñukanchikka alli willi evangeliotami yachachishka kana kanchik y chaypimi katina kanchik. Alli willi evangeliomantaka mana laduyanachu kanchik. Chaytami rikuchikun kaypi. Chasnami wiñashun. Chasnami astawan ñukanchikka allikunata rurashpa katishun. Shinakajpika kayka mana nishanikunchu kutin kasilla tiyakunalla kashkata. Mana nishanikunchu imata mana rurana kashkataka. Katikpika yuyachikunmi ñukanchikka alli willi evangeliopak ruraypi ocupado kanakashkamanta. Trabajakuna kanakashkatami kaypika yuyachin rikuchin. 1 Corintios capítulo 15, 58 pika. Kasharipika ñanishkashina alli willi evangeliopika sapiyashkashinami kanakanchik. Alli willi evangeliomi ñukanchik kawsaypika iglesiapak kawsaypika chawpipi kanakan. Katikpika alli willi evangeliopak ruraykunapi ocuparishun, trabajashpa katishun. Rimakunmi astawan kaypika achka obraskunata rurana kashkata. Ari ñukanchik riksishka yachashkashinaka mana kanchu kishpiringapak obrakunaka. Ashtawanpish kishpirishkamanta Diosta paginishpa ñukanchikka allikunatam runakanchik. Shinashpaka ñukanchik ruraykunaka achkami kanakan. Mana kanachu ñukanchikman imata mañashkallata. Chayllata paktachina kashkataka mana rimakunchu. Ashtawan ñukanchikta mañashkamanta yalliwan imatapish rurana kashkatami rimakun kuyaywan. Efesios capítulo 1 verso 7-8 kaytanin. Payka mana huyipakta huyaq Dios kashpami paypak churipak yawarmantaka ñukanchik huchakunata anchuchishpa kishpichirka. Chaymantami Dioska ñukanchikmanka mana mitzashpa tukuy alli yachaytakushpa alli yuyayuqkunata rurarka. Ya Dioska manatik mitza kashkachu ñukanchikwanka. Ya Dioska ñukanchikmanka yalliwanmi allikunata kushka. Shinakajpika manachu ñukanchikpish chasnallatik ya Diosta servitukunchik yalliwan mana paktachina kashkallata, mana rurana kashkallata rurashpa. Mana kashpaka mayjan mañashkata chaytatik paktachinchik. Mana ashawan imatapish ruranchikka. Ñukanchikpika mana tiyanachu kanka yuyay. Ñukata kayta mañarka y chay mañashkata rurani paktachini mana. Ashtawanpish ñukanchikka yalliwan ruranatami mashkana kanchik. Kunanmi maybalik kan. Kunan ñukanchik imata rurashkami wiñaypak allikunata apamunga. Shinakajpika imata ñukanchik kay kawsaypi rurashkaka shuk punllaka ya Dios rikushkami kanga. Ya Dioska mana kungaringachu. Chayta ñukanchik yuypi charishun. Kay mundo kay pachapi ima charinakunataka mana apashunchu. Tawka kutin yallitinmi sustarinchik kay mundo kay pachapi wiñayta kawsanata laya. Kay mundo kay pachapika mana wiñaypak kashunchu. Asha punllakuna kamallami kashun. Chaymanta
kunan kawsakushparaq Diosta sirvinata paypaq obrapi ocuparinata ñukanchikqa yuyarishun. Job 1:21 pinin chaymantaka Jobqa hatarishpami paypaq churanatapish rikirishpa uma aqchatapish rasparishpa pambapi kungurishpa Diosta adorashpa kashna nirka. Ñuka mamapa wiksamantaka ruchullatakmi wacharirkani, ruchullatakmi ashpamanka tigranakani. Mantak Dioslatakmi kurka, mantak Dioslatakmi kichun, mantak Dioska alli nishka kashun nirkami. Chay tukuy llakikuna shamuqpipish huchata mana rurarkachu, mantak Diostapish ima millayta mana rimarkachu. Kayta entendishpa chasnatik kashkata yachashpaka tukuy ñukanchik imata ruytukushkata rurashun Diospaq obrapaq. Chaymi wiñaypaq allikunata apamunga. Kunanmi ñukanchik imata ruranaka kan. Kunan punchatami kikinka charinki, shuklla kawsaytami charinchik, y chay kawsayka rato utkashpami rikun. Chaymi kunanllataq Diospaq obrata ruranata kallarina kanchik. Kunanmi Diospaqta rurana, kunanmi mashkana maypi Diospaqta servitukuni, imashina Diospaqta ruytukuni, shuk oportunidadta mashkashun Diosta servinkapaq, shuk oportunidadta mashkashun Diosta servinkapaq. Tarpushun chinallatik ñukanchik Diosta pagui nishpaka makikunata chakikunata churashun ima allikunata rurankapaq. Ñukanchik ruranakunaka achkami tiyan. Katikpika alli willi evangelioka shuyana yuytami apamun. Chaymi ñukanchiktaka kuyuchina kan, chaymi ñukanchiktaka purichina kan tukuy ima ruraykunapipish. Cristo Jesuspaq kunan kan imata rurashkaka mana yangachu. Ashtawanpish Diosta huyashkamantami imatapish ruranakanchik. Ashtawantikka paypaq muni chay kashkamanta. Tukuripika Diospaq shutita hatun yachinata sumaq yachinatami mashkanakanchik. Kutin mana chayta mashkakushpaka tukuymi yanga kanga, tukuymi mana valinga. Kambaq rurashkaka shuktikkunapa ñawpaqpika mana chari rikunalla. Wakinpikarin kikinpaq ñawillapitik mana rikurik hinachari kikin Diospaq rurakushkaka. Shinapish Dioska ninmi manataq yanga kangachu. Kay pachapika hintikunapaq rikuypika hintikunapaq ñawpaqpika yanga shinalla chari kay tukun. Shinapish Diospaq ñawpaqpika ima mana yanga kanchu. Hintikunaka mana chari rikun, hintikunaka mana chari paginin. Shinapish kan imata rurashkamantaka Dioska allikunata kungami chaskinkimi shuk recompensata. Kikinpaq trabajopi alli testimoniota kushkamantaka allikunata hapinkimi. Chaymantami kayta nin apóstol Pablo llatik Colosenses capítulo 3 verso 23-24pi. Ama runakunapaqta rurakuk shinalla ruraychikchu. Ashtawanpish apunchik Jesuspaqta rurakuk shina tukuy shunkuwan imatapish ruraychik. Kankunapaq amo apunchik Jesus tamari servikunkichik. Chaymanta kankuna rurakushkamantaka paypaq makimantami chaskinkichik. Chaytaka yachankichikmi. Ñukanchikka imata rurashpapish apunchik Jesuspaqta rurakushkashina payta servikushkata entendishun yuypi charishun. Chaymantaka payka allikunata ñukanchikman kungami. Paypaq makimantami ñukanchikka allikunata chaskishun. Shinallatik mana shuyanachu kanchik allikunata ñukanchikman kayamincha hipapunlla kuchun. Kunan kay punllakunallapitikmi rikuytukunchik Diospaq bendicionesta ñukanchik kawsaypi. Payta servishkamanta paypaqta rurakushkamantaka. Tukuy chaykunataka paypaq shutita hatun yachinkapaqmi okupanga. San Mateo 10:42 pinin mayhanpish kay uchillakunaman ñuka yachakuq kashkashamanta shuk vaso chiri yakullatapish kuqka Diospaq makimanta allita chaskinkami. Chayka chashnataqmi kanga nirkami. Kikinpaq rurayka ashallachari fichillachari. Shinapish rikunchik kaypi shuk vaso yakuta kushkamantapish Diosmanta allikunata chaskinki shunkumanta chayta rurakushkamanta. Huyashka uyaq kikinka yuytukunkimi ñuka imata rurakushkataka pi mana rikunchu, pi mana allininchu, pi mana valichinchu. Shinallatik kikinpaq fuerzata churakushkatapish yankanchincharin mana chari valichinkuna. Shinapish amatik kungarichu Dioska manatik kungarinchu. Diosllatikmi kikinmanka paypaq mana huyipaqtapish huyashkawanmi kikintaka ayudanka yachachinka ashtawan paypaqta rurashpa katichun. Chaymantaka payllatikmi allikunata kunka. 1 Corintios 4:5 nin chashnakaqpika pay rikuna punlla manarik chayamuqpika apunchik Jesus shamunka kama ama pitapish kaymi alli kayka mana allichu nikuychikchu. Paymi amsapi shina pakalla kaqtapish achiyachishpa alli rikuchinka.
shungupi imalla yuyakushkatapish rikuchingami. Chaypimi tukuykunallatak kikin imashina kashkamantaka Tayta Dios alli nishkata chaskinga. Ñukanchik Dioska allimi kan. Ñukanchik obrakunaka yangami kan, mana imapuq valikunami kan. Chaymantami rikuna kanchik paypaq mana huyipaqtapish huyashkata. Chaymi ñukanchik kawsaypi imakunata rurakun. Tiyanmi imakuna gentikuna kungarishka. Ñukanchikllatikpish kungarinchikmi. Shinapish Yadioska rikunmi. Chinallatik Yadioska tawkalayami ukupan. Ñukanchikta alli ningapaq, ñukanchikman allikunata kungapaq. Chinallatik shuk punlla kaningami ñukata alli sirviq nishpa. Hebreos 6:10 nin kayta. Tayta Dioska kashkata rurakmari. Chaymanta payka kankuna payta huyashpa imalla allita rushkatapish, paypaqlla kaqkunata sirvishkatapish, kunankama sirvikushkatapish manataq kungaringachu. Chaymanta chay yuyi alli shunqwan sirvishpa katishun. Yadiospaq obrata rurana, Diospaq obrapi kana shuk ministeriopi kanaka may sumaqmi kan. Chaymanta ñukanchikka Diospaq makipi mingarishun ñukanchik kawsayta. Mana kanchu ñukanchik kayta chayta runata yachashkamanta. Ashtawanpish Yadiosmi ñukanchiktaka ukupaytukun. Ñukanchik mana yuyashkakunata ruraytukungapaq. Shinapish ñukanchikka shunqumanta chay yuyi Diospaqta ruwashpa katishun. Efesios capítulo 3 verso 20-21 nin Dioska ñukanchik mañashkatapish, ñukanchik yuyashkatapish yallitami ruraytukun. Pay tukuyta ruraytuku kashpami ñukanchikpika tukuyta rurakun. Cristo Jesuspaq tandanakushka kriqkunaka watan watanta wiñay wiñayta pay Diosllata sumaqmari kanki nichun chashna kachun. Huyashka uyaqkuna chay yuyi Diospaqta rurashpa katishun. Ima harkachun ama sakishun. Punllanta Yadios arinishkakunapi krishpa katishun. Paktachikuna kashun, huyashun ñukanchik pushaqkunata. Cristo Jesuspi tandalla kashun. Tukikuna nishun, kaypimi kani manda Jesus. Listo mi kani, sirvingapaq, huyangapaq, chinallatik wañunkakama paktachishpa katingapaq. Dios bendiciachun. Uyashkankimi yuyari. Astawan yachankapaqqa kishkay. Correo electrónico misionchasqui@gmail.com Yuyari, shungupi Cristota charishpaka Tukuytami charinki. Pay illaqqa imata mana charinkichu.